henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第9章第1节到第8节。耶稣治好瘫痪病人。Patas matay taga mengalis perat. Bah taga kingakanay bita taga maspat kanay. Pagkamalun Yesu ka ini pagkalagluhay. Kaya ni Yesu o paapa-asu matalin gasilong ni miyah alang na nanak. Tay, ida kita kaya na salakaw ka manalo ini pagkalagaluhay o dasun daha belah niya. Kaya ni Kamita sanahiyan daha ka Yesu do, langaran na ka manalok ini pagkalagaluhay. Laki, gabiyak, watasluan ka lotiyak suda suna. Kaya do, duma ang patapatas o, sadyak ni o pakalokeh Tuhan balaw. Masa sika lagalungan daha. Kaya ka kaya ni, magkala langalungan taha ka Yesu ni lamangaw. Hamuya, ma namo lamalangalung nakeh sikaksaho namo ho. Watasluan ka lojak suda misani, tutoy ni kasa misao, taga ino ka misilihan ho. Kaya ka kaya ni, kakala namo nikan puso biyak sa salwa na lojak pabothagan ka laki sajak o pagkakalay maku misani langagan naga manalo ini pagkalagaluhay. Tutoy angan takayan suni usa sa pasu suna. Kaya ni matutoy ka haya ni musa sa pahnada. Mita ni ka habalo bisajak doo maiso dani tandahon daha ka utuh balaw magay saw ni puso biyak sa jekon.